خب میوان خواه برز سیامند حاجو سروک شپیل آزادیا کردستانی لگلمنه دم باش برز سیامند اگر تو دنگی متکی پرسان من او بو که دوی دم داوی ده رواندنا جوان و زاروکان لروجاوای کردستان زیده بونه چما دوی دمی ده پشتی سه حیوان که هاتو برا وستاندن چما جارا کدن درکد راستی افکر کی بات کیشا ام زانم پیدیج وقتا حریما کردستان سوری خستیه بن کنترولا خدا زاروکا درافینی و صدی زاروکا روابنا و گلک جوا برنا جهاننا پیگاکا و برنا قندیل بس اپیلک سکنی بو افکاری ها براستی دو شغلی نیف سالا بهترین نیف سالی دو شغلی سال لکی هجمارك قالك هندك زاروك درافاد وكان زانن مظلوم عبدي بريد ورسفالكي بيبانك ام ذكر بو جو هيزي سوريا ديمقراط يبليكي زاروك باسبورا فيدن بله نها جوزيدت به كاس نهنت بيجن بلكي جريداي به بدانستاني انجمان اجتماعي و بيدي يعني بارتين يكيتيان اجتماعي وەکەم زانن پێلەکە داموستاندن چێت بن نێزیکی هەفتوود بن هەردوو ئالی تێگوتن بێ ئالیک هەیە ژە پێکاکە و پێدێژی ناخوازن ئەف داموستاندن چێ بن لۆماژی ئەف ڕەوان ناها چێت ji بۆی زەحمەتییا بکەن و نەهێلن ڕاستی ئەفتێکی یعنی دخوازن داموستاندنی کوردی پوچ بکەن ئەف هەیە وسات بێژن بەر ئەم خویاتکێ پیدی و پیکاکا بو دپارچه یعنی ام زانن پیدی رخصنا پیکاکا کردستان سوریا بس هجمارك هایش حوالی پیدی بیجن ام خوازن وک کردی سوری بریار دسته مدبی ام نخوازن کردی ترکی یعنی قندیل جوی نام بریاری بستینی و علی کیا جپیدی خوازی بردوام دبن کنترل پیکاکا دبن و خیال که هر دو او علی کینه برسیامد اگر تو بهتر جمال زلال بکی راستی حتی ها نزل على او علی کینه بس خویای علی قندیل هيا وآلية كردي سوري هيا وكم قوتي دنارين هنا نارينك جي دبيجن ام وك كردي سوري اف آليك ان في بريار دستيمة دبي ونا قنديل في دام بريار بسين وكم زانين إدارة بي دا ود يبي دا وهيزي سوريا ديمقراطي كادري بيكاكا هنا بريار دستيواده هجمارك منظم جوا كردي تركينا او برياري دستين نا او كسي خودي وظيفنا كسي بشارتي هنا كادري سياسية بيكاكا بريار دستي واده وقالك نرازي بون هايش كردي سوري وقالك كردي سوري يهوالي بي دي يبيجي وهيزي سوري ديمقراط نرازينا بيجن في أفوري بوهاتن وخيات كي وكان قوت جبر بالكيش براستي جو اف چند روجي چوه هجمارك مظن زاروكا ديساتي رافاندن امزانن دسبيكا سالا 2013 هجمارك باش زاروكا هات رافاندن 2016 وسابو بس بيلك براستي هاتنا رافاندن بس هجمارك جوجكا و اف تراديسيونك جنبيكا كابراستي بس لكردستان سوري زاروك دون لشكريا خوال لكردستان تركي امزانم صالا دیگه و بعدی زاروک هنر خوبیشندانات کن کردستان ترکی سالا زاروی آونده بونه و هجباره که مزون جواد بيجي پیکاکا و زاروی مرافان. بله برز سیامان بهتر کسین یانجی آلین کل پاش و پروسه رواندن زاروک و جوانن شورشگرن. امکارم ببیشن کو او دسته کن به دست قندیل و پلانا قندیل جیبجی دکن. وسایە جوانین شۆڕەشگەر گروپەکە پێکاکاڤە گرێدایە و دەخوازا پێکاکا بکارتێنێ و سەدی سەد وسایەش بەر ئەف زاروی هاناکێ وەکەمە گوت گەلێکا ژواتنە قەندیل ئەسخوازم بێمە بیراوە ساڵا 2016 نۆرمان زارۆکەکە 14 ساڵی ڕەوان بوو پێکاکا پیگاکا و پیدی بربونا کردستان عراقی او نورمان بازدا کردستان عراقی چو هوليري ضفرة كاتبو أو ما بين ألمانيا
کۆڤارێکە مەزن ئەڵمانی هەیفەیڤین کرد نۆرمال وێ دەبێژێت بێ سەدا زاروی وەکە من یە کوردێش کوردستانە سووری زارۆکەی کوردی ناوە پەکەکێدا هەبوون قەندیل بوون و ڕەڤاند بوون و گەلێکا ژوە تخۆست بەگەرنە جەندێ و باگی خوا بەس ئەو دۆرپێچ کردبوون و مەجال نەدنەوە گەلەکان حەولە کردبوو باس بدن هژمارێک وە هاتبوونە کوشتنی وەختام حەولە کردبوون باسن ئەو دابوونە کوشتن ئەم زانن بۆ بڕاستی سەدا زاڕووی کوردەی سووری پێکاکە ساڵی چووی ڕەڤان ئەف نە تشتێکی نوە گوت بەس vî ڕەنگێ ها ڕاستی هژمارێکە ولۆزەی دەڤا دۆسێ ساڵی چووی نەبوو بەڵێ ev yek wê çawa bandorê li ser mijara Yekpêziya Navmala Kurdî û danûstandinê di navbera PYD û NKSê de wê bike. Derencam wê çi bin? باوەریان بدات بڕاستی دوێک لێکۆلین بکێ ما هێزەی سووریا دیموکراتی بەیدێ مەسەلێنە ما بڕاستی بارچەبوونێک چێ بووە دناو پێدێدا و یە پێگی و هێزەی سووریا دیموکراتە بڕاستی دەعالی هەنە هەرکە ئەف بێت باوەریان دەیە کاربێ ئەو ئالیێ نەڕازیە ئەو ئالیێ دبێژێت vê ئەم بەرجۆندیە کوردی سووری بپارێزن ئەم ڕێخستنەکە تەفگەرەکە سیاسیە کوردی سووری نەش بووی کوردی سووری ئەم کارکن دوێ کاربێ و قەوین بکێ و لۆ ماژی گرنگە ئەم داموستاندن بەردەوام بن بەس باوەریان بدە ئەم بگەنە باوەریێ نەوسایە و پێدێ و هێزەی سووریا دیموکرات بەیڤێ مەسەلێنە و پشگرتیاوێتکن دوێ یەک بڕاستی بفکرێ یەکاری ڤا داموستانە بەردەوام بکێ و فێدەک هەیەک بەردەوام پیانی وێ ئینجام هەبێ هەکە ئەف سیاسەتە هێزەی سووریا دیموکرات بێ و ئیدارە پێدێ بێ و پێدێ بێ تنکارێ ڤا داموستانە بەردەوام بکێ لۆ ماژی دوێ بڕاستی یەک لێکۆلین بکێ و گاڤا خۆش ئەوەیەک بدێک خۆش بفکرێ gelekî giringin ev danûstandin bas çê nabê bin her şertî de danûstandina berdewam bike ez bawer dikim divê hêzê Sûriya Demokratî îdara PYD û PYD bixwejî bidê xuyakirin got ew dijî vê revanina zarokane û dijî wê derbikevin û wextekî zû de kar bikin gowerê sekinandin ev bûyerên got bin. Belê. Birêz Siyamand Haco Serokê Şepêla Azadiya Kurdistanê gelek spas ji bo beşdarbûna te. Belê temaşevan hêja bi vê awayê hem giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.